Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karşı motor kanalı katılımcıları. Bugün biz Çalıvat Oblası'nın Burburduk stadionunda geldik. 2023 yılın 7. may günü. Özümün atından Can Okat Karşı motor kanalının atından sizlerge barınızlar atınçılık amaçlı kalayım. Biz bugün işte Çalıvat Oblası'ndan başladık. Bizden alıştırmayı like, baş, komentar yazıp koyduk. Onlar kettiğinde. 1985'lerden Jet Oblast, Jet Duban'ın birimlik toğu olacağız toğuyunu. Şu yerden olmak lazım kettiğinde. Kummonbek stadionuna kirip gelip turabыз. Bu da halkı inşallah. Bunu qarаңыздар. Notunu adamın mamaylары жақсы. Баткен областы. Ош областының Кыргызы. Onlar. Талас областының Кыргызы. Чүй областының. Чүй областы. 85'lerinin Kırgızı. Narın областы 85'leri. Ne dediler bu? Bin son veren de geldi. Yok ne de geldiler. Bu notunda biz sırına geldik stadionga qarаңыздар. Adam sonu көп. Құдайға шүкірші. Kol güreşten Halil. Jigitler aldır. İnşallah. Bazar korgun narın dayardan inşallah. Öz bağında oyunlar başlayıp verip ötközgör uyuşturan adamlar biraz siylap, uruşmay, talaşmay, iltimak, dostluk, birliğini dağına görüyorlar dostlar. Vardılar mı 85'ler? Görkedim. Gel, sport oyuncuları, gel kattalarla dostlar. Kim kattı adam? Güreş. Güreş kim kattı adam? Güreş. Sportmenler, ол ары бері азыр таныстырып өткен спорттың балдары менен кызыл күрөштө, волейболдай өзүңөр таанып алып, келип, жолугуп, ошондары спорттун түрүн улантсак жакшы болот эле тезирээкчи. Voleybolun судьясы. Siz mi? Narın mı? Narın. Oldu. Oldum qaraya verelim. Mamalar qanday? Oş ekibinен тоқтоғыл ойнап отыр екен, қараңыздар. Мына тұрғындар. Топ басталып уже. Мынау көк футболка, ақ футболка неме Ош. Мынау жасыл тоқтоғыл. Ош обласы менен Ош екібінен тоқтоғыл ойнап отыр, қараңыздар. Мына тұрғындар. Жасыл формада Toktogul, ak formada Oş. Assalamualaikum. Komentar berip koysanızlar, karşı otur. Özünüz tanıştırıp. Assalamualaikum, hurmatlı Kırgızstandın 1985-жылғы Қатуырақ сөйлеңді. Başından айтпаймын онда. Baştan қатуырақ сөйлеңді. Assalamualaikum, hurmatlı бүгінгі тойдың куәлері
Бұл той 1985 жылы туылған ер азаматтардың жолығушысы ынтымақтық маңындағы ең чоң бір тойлардың ұландысы да айтсақ болады. Барыңыздарды ошол тойдун ынтымактчылыгы менен жакшы ойноп, жакшы көңүлдүү эс алып кетишиңиздерди, майрамды жакшы өткөрүшүңүздөргө тилектешпиз. Майрамды жакшы өткөрүңүздөр. Өзүңүз таанышып берсеңиз кенен Менин кайдын атым кулун болосуз. Улукбек, Эргечи Улукбек, Ош шаарында иштеймин. Өзүм өзгөндөн болом. Жакшы ишиңизге келип, Аллах өзү колдосын. Улукбек таксыр. Урматтуу туугандар, оокат менен Ош менен Тол, Жалал Абад Ош. Айдап келтат, өткөттө топ. Урматтуу туугандар, адам саны көп. Караңыздар, Кыргызстан 7 областан келген. Ал сыртка чекетте дагы бир сыйра тартып көрсөтөбүз сиздерге. Кулманбек стадиону, Жалал Абад областынын эң чоң стадиону Кулманбек стадиону болуп жатат. Караңыздар, Кулманбек атабыздын атындагы стадион болуп жатат. Караңыздар, урматтуу туугандар. Урматтуу караңыздар. Урматтуу туугандар, Ош токтогул ойноп жатат. Караңыздар, биз стадион сыртында жүрөбүз. Мамайлар жакшы барыңыз. Караңыздар, Кулманбек стадиону чоң экен. Урматтуу туугандар, менен окутууга жумат өткөн абыстарым кошушат. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар, дагы көрүшүп улантабыз. Сау саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар.